Pozdrav dragi pratioci. Današnja tema donosi najnovije dešavanje iz sveta realitija. Nakon žustre svađe, Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastos ponovo su pronašli zajednički jezik, a njihova hemija je jača nego ikad. Iako su se sukobili zbog alkohola, njihovo jutro završava osmehom, što dodatno podgreva priče o njihovoj vezi. Šta se zapravo desilo? Anđela i Gastos su se prvo žestoko posvađali zbog njegove želje da se napije, što Anđela nije podržavala. Tokom rasprave, Gastos je čak uporedio situaciju sa roditeljima koji se svađaju zbog deteta, dok je Anđela pokušala da ga razume, ali nije skrivala razočaranje njegovim ponašanjem. Gastos, vidno rešen da ostane dosledan sebi, izjavio je da se osjeća sjajno i da mu piće pomaže da reši ozbiljan problem s kojim se bori. Anđela, s druge strane, pokazala je svoju zabrinutost, ali i razumevanje za njegovu borbu. U ovakvim trenucima vidimo koliko su odnosi u realitiju složeni. S jedne strane, imamo emotivne izlive i podršku, a s druge tenzije koje se lako mogu pretvoriti u nove konflikte. Ipak, njihova sposobnost da kroz smeh i razgovor reše nesaglasice pokazuje da postoji posebna veza između njih. Šta vi mislite o ovoj situaciji, dragi pratioci? Da li su Anđela i Gastos zaista samo prijatelji ili tu ima nečeg više? Ostavite vaše mišljenje u komentarima, lajkajte video i zapratite nas za najnovije vesti iz sveta realitija.